baba in absentia, abafundisi bonke, omama obaba, youth, Sunday school, abafowethu abasiculayo egameni likaJesu. Amen. Okhulumayo kule ndawo CJ Mbatha, umntwana kaNkulunkulu bazalwane, namhlanje kube kuhle emehlweni kaJehova ukuba ngime kule ndawo ukushare izwi kunye nani bantwana benkosi. Amen. Angeke ngibe mude kakhulu, ngizokhuluma lokho uNkulunkulu athi ngikhulume, ngiyohlala phansi. Amen. Ngicabanga ukuthi ube khona la kungenxa yokuthi ubunalento obuyilangazelela ukuyizwa. Ukuthi ube khona la ubunalento obufuna ukuthi uyizwe namhlanje. Amen. Ingakho ke sengikhona kule ndawo ukudlulisa leyo nto, bese siyaphuma sonke sibuyele emakhaya. uNkulunkulu asisize sesizwile lento engiyiphethe la. Amen. Ngoba khona into engiyiphetheyo nami angiyazi, kodwa kuthiwa ngizoyisho phakathi kwenu. Amen bazalwane. uNkulunkulu emuhle uzongisiza ukulalela kwesinye isikhathi kubiza sometimes efikayo umuntu ufike esikhathini lapho engathi umuthandaza kuNkulunkulu ungathi nomkhuleko wami akawuzwa. Amen. Kanti hayi ngoba engawuzwa uNkulunkulu bazalwane lithi iBhayibheli uma siza kuye uthi nilethe inkathazo zenu kimi ngoba mina ngiyanikhathalela. So ungacabanga ukuthi uma uye kuNkulunkulu ukhathalela wena wedwa, kodwa sibaningi uNkulunkulu uyasikhathalela bazalwane. Uma siya kuye sisimtshelile esikudingayo, uyahlala bazalwane ebesebheka ukuthi konje ubani yini engamenzela yona, ubani yini engamenzela yona. Okusho ukuthi nawe lokho kwakho kucelile still it's coming. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu wethu lithi iBhayibheli unguNkulunkulu oneqiniso, and uNkulunkulu ongaqambamanga njengomuntu, and konke akushiloyo uyakufeza. Amen. Ingakho uNkulunkulu ehamba nathi bazalwane, sihamba noNkulunkulu noma ngabe isimo asivumi, kodwa uNkulunkulu sihamba naye. Amen. Phela uma ngikhuluma ngesimo esingavumi, ngikhuluma ngezimo ezifikayo empilweni, especially umzalwane esekhona. Ukhona izimo bazalwane esifikayo. Lesi simo uze ucabange sometimes ukuthi hey uyazi lokho ukukhola nakho ungathi angikuboni kumsebenzela. Yini indaba isimo ofike kuso, kodwa isimo asinakushintshi. Wena shintsha isimo. Ushintsha kanjani isimo ke? Uthini uMbatha namhlanje? Isimo sishintshwa umnikazi waso. Isimo okuso angeke mina Mbatha ngisishintshe esakhe isimo ungazange wena usukume esimeni sakho ukuthi sishintshe. Into yenzayo uzenzela wena. Uma ufuna ukufa uzozibulala wena. Uma ufuna ukuphila uzozenzela wena futhi ukuthi uphile. Umuntu into nento ayenzayo uzenzela. Siyakhona lapha endlini, nginabantwana, nginonkosikazi. Uma mina ngikhona bazalwane, angikholele unkosikazi wami, futhi angikholele abantwana bami. Lithi iBhayibheli bazalwane, umuntu
ngamunye uzozimela phambi kwesihlalo. Amen. Yilona lo bazalwane iBhayibheli knows ukuthi uzome kwahlulelweni. Umdala umncane ugugile ungakanani but uzoma phambi kwesihlalo. So ubiza ke umuntu ukuthi aziyelena ngokwakhe kuNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane udinga abantu abazoza kuye ngenhliziyo zabo bakholwe nguye. Amen bazalwane. Ngibe zobafishana nje bazalwane. Sizohamba khona manje. Mingethubi isikhathi sosibamba. Amen. Ngifunda ngelinye ilanga encwadi kaMatthew 2028 if I'm not mistaken lapho uma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ngelinye ilanga uthi uJesu ngiphiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini. Uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Libabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Aqhubeke athi libafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Amen. uJesu ebene authority yonke yokwenza noma ngabe yini. That is why bazalwane why izwe Nkosi lithi why now ngisho amandla ukuthi wayengabiza ingilosi which is more than 10,000 ukuthi zehle zizofela lomhlaba ukuthi abantu bonke abakholwa kuNkulunkulu baphile. Kodwa yena ngokwakhe he availed himself. Wehla wazosifela bazalwane ngoba enale authority. Namanje uyabuzwa uthi hambani nezizwe zonke and uthi egcineni uemphasize ukuthi libafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Ngoba bazalwane usho ukuthi la usho ukuthi kuneyalo okumele ukuthi sibe nazo endlini yenkosi sifundiswe zona. Amen bazalwane. Phela iyalo bazalwane ziqala ekhaya. Uma sisela abantwana siyabayala bazalwane ngithi kunjalo. Umntana wakho uma umthanda uyamyana ukuthi ezokwazi ukuthi abe nomthetho ekhaya. Angaziphileli nje ngendlela afuna ukuphila ngayo. Kodwa enze lokho okwenziwa kwaMphatha. UMphatha ethi lapha ekhaya amagate akhona ayavalwa ngo6, vele ayavalwa ngo6, ongaphandle ungaphandle. Umphatha udinga wonke umuntu abe ngaphakathi ejardini before 6. Umthetho wakwaMphatha. Amen. Endlini yenkosi bazalwane uNkulunkulu unomthetho anawo endlini yakhe. Umthetho ukhuluma ngemiyalo bazalwane. Sineyalo endlini yenkosi. Ukuthi sesikhona endlini yenkosi kumele sihambe kanjani? Iyalo ke izona ezi driver umuntu. Iyalo yizo ezithatha umuntu zimbeke to it with destiny yakhe la afuna ukuya khona. Ose ubheke sisebenza nabantu lapho umsebenzini ziyabuya. Kunabantu othi noma ukhuluma na sometimes bazwane kunzima ukuphatha abantu emsebenzini. Ngifuna ukusho lokhu bazalwane ngoba noma ungafika nomthetho wala ekhaya emsebenzini ukuthi ikhampani ithi asenze lokhu uyedwa nje uzovela eceleni athi hey uMphatha ucabanga ukuthi le mine ngiyakhe. UMphatha ucabanga ukuthi lento ingiyakhe. No bazalwane umthetho walapha ekhaya uthi uma wena ufuna ukuthi abantwana bakho baphile lendlela ongesiyo uzenzela wena mzali. Batshele iqiniso abantwana bakho. Bayale ubatshele izwi abantwana bakho. Lokho uzokwenza ukuthi wena nendlu yakho nibe ku same page yokubona uNkulunkulu. uNkulunkulu ngelilanga uma ekhuluma noMoses ake sikhuthe kancane bazalwane in the book of Deuteronomy. Chapter 32 verse 47.
Deuteronomy 32 verse 47. From the verse 46 and 47. Deuteronomy 32 verse 46. Deuteronomy 32 verse 46. Yes. Wathi kubo, bekani inhliziyo yenu kuwo wonke amazwi engiwafakazela kini namuhla, eniyakuyala ngawo abantwana benu, ukuba baqaphele ukwenza amazwi wonke alomthetho. Verse 47. Ngokuba akusiyo into eyize kini, lokho kungukuphila kwenu, nangalento niyakuzandisa izinsuku zenu ezweni eniwele iJordani ukuba ningene kulo ukulidla. Amen. Baba liphilizwe lakho Jesus. Jesu. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. La sithola uMose bazalwane wayekhumbuza uIsrayeli imiyalo kaNkulunkulu ukuthi imiyalo bazalwane kuyinto akusiyo into yokudlala. Amen. Umyalo uyinto ebalekile eyokuthi yona into ezokuthatha from A to B once unomyalo. Manje uma uhleli nabantu oruphila nabantu ebesayikhuluma le ukuthi emsebenzini sometimes abantu bacabanga ukuthi umbatha uyasicreatela. No, bazana umthetho wakhona omyalo enganikwa wona nami ukuthi senza kanjani. Ingakho ukhona ukubona umuntu ongenawo umyalo uma usuhlangene nabantu abaningi nisebenza onikuphi ezikolweni lapho ikhona. Umuntu umyalo uqala ekhaya bazalwane, bese fika endlini yenkosi bese ba amatasha up lapha nalapha. Uyambona umuntu ongenamyalo noma sesikhona endlini yenkosi uba inkinga. Umuntu oba inkinga bazalwane, umuntu ongafuni ukuzwa, umuntu ongafuni ukutshelwa ngento kaNkulunkulu. Lo muntu bazalwane hayi ngoba kukanjani inkinga iqala ekhaya, akatholanga ukuyalwa ekhaya. Ngifuna ukuveza le nkulumo emfushane bazalwane ukuthi endlini yokholwa iyalo esithola lapha ekhaya bazalwane yizona ezinokuphila. Ukuphila sithola noma kuphi, kodwa kusekutheni uzweni wagcina ini wena kuwe. Ngevike eliphelile bekhuluma kule ndawo kuthiwa egeyithini lakho yini oyizwayo. Lento umuyizwa yona into engena kuwe ngaphakathi ibisingcolisa lenhliziyo. Ingakho ngikhuthaza lokho ekseni ukuthi sinabantwana bakaNkulunkulu iyalo endlini yenkosi zibalekile bazwana ukuthi sifundiswe. Sesikhona sesihlezi kumele siphile kanjani ke? Amen. Ukuthi uba uphila kanjani endlini yenkosi babusela sikholwa singabantwana bakaNkulunkulu, singobaba siphila kanjani? Amen. Omama baphila kanjani? Abantu abasha baphila kanjani? Ntombi insizwa, umntwana
lapha endlini uphila kanjani ngoba iBhayibheli ngelinye ilanga lichaza ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu lithi sinophawu manje uphawu esinalo ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu we have to represent uNkulunkulu sikhona kulomzimba umrepresenta kanjani uNkulunkulu wena ngalokhu oyalwe ngakho endlini yenkosi ungabe wenza izwi na phela izwi bazwane liyenziwa amen izwi lenkosi asilikhulumi kuphela uma simile la ukuthi mina ngiyakholwa bazwane ngiyamthanda uNkulunkulu but ukwenza kwami ke kuthini sizilungiselela ukungena ezulwini bazalwane abanjani abazongena ezulwini abazogcina imiyalo uyalwe ngokuthini endlini yenkosi iziphi iziyalo osuzwile wena zangena kuwena ngaphakathi zahlala wazigcina ngoba ukuphila kwakho kulapho eyalweni ubona bakoti nje nabehleli omkwethu awu ethandwa zethu sihlele emshadweni babuselo sihlele bavele imali ngoba zayalwa emakhaya amen ngoba wathi umuntu eyaliwe bakithi uyakwazi ukuhlala amen bazalwane wathi wayalwa uyakwazi ukuhlala kuyingozi ukuthi ungabi neziyalo ngoba angeke ukwazi ukuhlala kuleyo ndawo amen sihlaze khona ngoba sineziyalo zena endlini yes bazalwane sometimes nginokubheka ukuthi bayamyala umakoti ezohamba eyogana bamyale aze akhale umntana abantu umbone ekhala udadewenu ekhaya ezophuma eyogana angibhekisanga kuwe mamsheka ngibona ngikhala sisi bamyale uyazi bamyale omzala no auntie no balumekazi bafike bezomyala ukuthi uziphathe kanjani lapho uyakhona umbona abantu ayenze lenkonzo Nkosi yami akukhulu ukuhlonipheka ahlale emzini wakhe awakho umuzi sisendlini yokholwa namhlanje sineyala endlini yenkosi siphila kanjani sihleli kanjani siyiziphi yalo ozizwa ungabe leziyalo abakuyana ngazo ziyaphilisa yini ngoba sometimes you can find ukuthi iyalo zoyithola endlini yenkosi wena ziyakulimaza ngoba phela iyalo azikho mnandi bazalwane truly speaking phela iyalo lapho uyekiswa into emnandi ingakho umpostoli Paul ngelinye ilanga usho amagama uthi konke okwenzuzo kimi ngenxa yokwazi uKristu uthi ngakushaya indiva okusho ukuthi na usho ukuthi kunezinto okumele ukuthi uzigweme or uziyeke wasizana noKristu iwona umyalo okhona bazalwane angikwazi ukuthi mina iziphi yalo ositholile endlini yenkosi zithi wenza njani usukhona sesikholwa kunye nawe la ekhaya amen bazalwane incwadi yezaga ke iphethe umlayezo lona awabazali ukuthi mabayala abantwana babo abobaba nabomama siyala abantwana emakhaya uma sifika endlini yenkosi bese silalela ukuthi uNkulunkulu uthini njengoMoses exwayisa uIsrayeli amen ukuthi wonke amazwi engakhulumekile niwagcine ngoba iwona ayokumphumelelisa nikwazi ukuwela iJordani sizoya kuNkulunkulu bazalwane kodwa angazi ukuthi uyalwe ngokuthini abanye bazalwane sometimes elitholele iyalo uthola ukuthi iyalo aziphetheyo kuziyalo ezimlahlekisayo sihamba naye Nkosi yami siyakholwa sonke singabantwana benkosi kodwa manje eyalweni abamyale ngazo ayiyena ungathi yena uyaliwe kodwa asikho kusempage naye no bazalwane ake siyeni kuNkulunkulu esazi ukuthi siyabani sesikhona nguye bazalwane whatever abasinika khona endlini yenkosi ake sikwenze izwi liyenziwa amen
Uyazi bazalwane ngelinye ilanga ngibheka ukuthi uNkulunkulu esekuthandile izwe wanikela ngoJesu bazalwane. iBhayibheli lithi uJesu uyena owenza ukuthi sibe nobudlelwano thina naye. Ngoba ungabe sikude kakhulu, ungabe asaziwa nangamazulu ukuba uJesu azange edle wasifela. Esesifele bazalwane wasishiyana nomyalo. Amen. Sifundisa ukugcina konke singabafundi bakaJesu bazalwane. Uthi libafundisa ukugcina konke engiyale ngakho. Uthi ngiyakuba nani kuze kube sekuphelele. Uyingozi umuntu ongayalekanga ekhaya. Futhi umuntu ongakaze ayaleke bazalwane kunzima ukumshintsha esemdala ukuthi umnikeze iyalo. Ingakho iBhayibheli lazi ukuthi umntwana umkhulisa ngendlela okuzoba yiyo. Ukuze athi noma esekhulile lithi iBhayibheli angasuki emyalweni, angasuki kuwo. Lokho bazalwane uzobe wenza ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuthi umukeleke uNkulunkulu. Ngoba once waleka ukukhulisa umntwana ngendlela eright, uNkulunkulu uzobuzwa ukuthiwa wamkhulisa kanjani umntwana. Yini owayenza kuye? Iliphi iqhaza owalenza ukuthi akwazi ukuthi naye akhule abe sesimeni esokuthi azi ngempilo ukuthi impilo injani. Asinayekeleni bazalwane endlini yokholwa sineyalo ekhona. Amen. Ngicela ukuthi ningifundele incwadi yabaHebheru, Hebrew chapter 12 verse 11. Ngoba indaba yami ilapha ekuyaleni bazalwane ukuthi kahle kahle ukuyala kubaluleke kakhulu ngoba kuphethe impilo yethu. Ngeke uhambe nomuntu elingaboni ngasolinye naye. Kodwa ukuze uzohamba naye lo muntu kumele ukuthi elibe ne-caucus. That caucus like ukuthi elizoplana libe nama-planning ohambo lwenu. Nekhaidane kukho ukuze nizohamba kube mnandi endleleni. Sisamkhunjeni okukholwa bazalwane lapho. Yilona loyo bazalwane okhona kule ndawo sinendlela yokuphila ukuthi kumele siphile kanjani eRevelation. Amen bazalwane. Amen. Umuntu uyazenzela ukuphila bazalwane ngicela ukuthi ufundele verse 11 chapter 12 verse 11. Verse 11, Hebrews chapter 12 verse 11. Yes. Uma sijeziswa kuyaye kubukeke ngaleso sikhathi sengathi ukujeziswa kwethu kuyintando, kuyinto engathokozisi kodwa eletha usizi. Kodwa ke emuva kwalokho labo abalungiswe kanjalo bayovuna umvuzo ongokuthula nokulunga. Amen bazalwane. Engiyathanda lo verse lo Bible lakho mamshele. Amen. And ilento bengichaza bazalwane ukuthi uma ujeziswa uyazi akubi mnandi kuba yusizi. And kumele ukuthi ulwamukele lo sizi. Ukuthi vele ngoba uyasolwa, uyalulekwa, uyaqanqatha ukuthi uzokwazi ukulungela ungena. Ngiyibheke bazalwane sometimes abomeselandi uma bakha indlu uma ukuthi lesi sitini basibona ukuthi asikhona ukufitha ungena lapho. Abenza ama-means ukuthi asitangathe ukuthi asithoze or asenze ukuthi silungele ukuthi sifithe kulo ndawo. Nathi endlini yokholwa bazalwane uma siyalwa or sijeziswa or sisolwa silungiselelwa ukuthi bazalwane sikwazi ukuthi sibe isizwe silungile kusasa. Inkinga umuntu ongafuni ukusolwa, inkinga umuntu ongafuni ukujeziswa bazalwane. Ngoba noma enephutha ngeke libone iphutha lakhe. Masivule inhliziyo zethu bazalwane ukuthi uNkulunkulu ayisole asiyane.
ukuthi usola ubani namhlanje ubani okuyalayo uyala uthini iziphi iluleka kunikeza zona uthi uDavide ngelinye ilanga emahubeni athi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi aqhubeke athi ongemi endleleni yezoni lo muntu ubusisiwe aqhubeke athi ongahlali enkundleni yabaqolodayo abantu aba-against uNkulunkulu abantu abakhuluma kabi igama likaNkulunkulu sikhona nawe samba nawe kule ndawo bathi awunekhokasi nabantu abangasili uhlobo lwakho abantu abasikhuluma kabi sesikholwa abantu abasibeka izici basibeka amabala sesikholwa but wena usikimele nabo uxoxani nabo imiphi imiyalo ethola kulabo bantu iziphi iluleka abakupha zona bazalwane ekholweni kubiza lo nalowo muntu ukuthi azi ukuthi uzeleni la ekhaya hawu ukuthi ngelinye ilanga umhlabelelo omunye athi okubuhlungu ngabantu bakholelwa ukugcwatshwa Nkosi yami ingozi akukholelwa ukuthi ngelinye ilanga uyombona uNkulunkulu usuzwile iyalo zasendlini yenkosi wenzani ngazo usigcinile yini uyenza yini lokho kuthiwa kwenze angikwazi mina wenzani futhi angazi ukuthi uzweni ngegate lakho angikwazi okusehlizweni yakho kuyini but God sees your heart iBhayibheli lathi uNkulunkulu ubona yonke indawo ngoba ngisho izibhilini zomhlaba yena ulapho ingakho uDavid uthi ngelinye ilanga noma ngendlala icathi lami endaweni yabafile uthi wena uNkulunkulu lapho athi uma ngikhuphukele entabeni athi wena ulapho ngoba akukho esiyakufihla uma sifika kuye ugcineni enhlizweni yakho iyale ezihlakule ndawo siyakusiza yini sikholwa nawe amen bazalwane kumele bazale siye kuNkulunkulu umuntu azibone ukuthi kahle kahle angikho ndawo uma kufikwa endabeni kaNkulunkulu ngoba umuntu ebona inhliziyo yakhe ukuthi njani iBhayibheli ichaza inhliziyo njengendawo la yonke into embi iboshelwe khona ngoba lichaza njengento embi kakhulu inhliziyo uzwani egate lakho iyodlala enhlizweni yakho lezi yalo zalapha ekhaya ziyakunelisa yini bazalwane sometimes akubi mnandi ukuthi ungumzali ekhaya ukhulume amanye amagama uyala usola abantwana bakho uzocabange usuwedwa ukuthi hey angaze ngalikhipha naleli ngikhiphile kodwa ke ngimtshelile kodwa yenazi kumele bazi phela abantwana sometimes bazalwane there's a time lapho akumelanga ukuthi sibe soft all the time kuthi sishintshe sinabazali amen ekhaya bazalwane mfundisi Madela ngiyacabanga ukuthi nawe angeke ukujabulele umntanakho uma ezokwenza into ongayifuni la ekhaya uzomkhuza kaningi umkhuzi cha angifuni lento umtshela ayibo angifuni lento aqhubeka yenze uyozugcina manje esuthatha angazi noma uyosithatha umshiza ukuthi ufuna ubenzani no angingaze kufinyelele emshizeni no ithi iBhayibheli asibakhuza ngendlela right kodwa ke bazalwane uma fika istage esokuthi usukhulumile naye mthathe njalo umhambise kuNkulunkulu uNkulunkulu uzodila naye amen ngiyakhumbula ngelinye ilanga kukhona enye inkonzo yomthandazo ebikhona kule ndawo omunye umzalwane ukhuluma lamagama uthi hey abantwana bethu bayasihlupha ukhuluma uthi hey abantwana bethu ake sikhulekele ukuthi no bazalwane abantwana bethu bazosihlupha nathi uma ukuthi asinazo iziyalo emakhaya asina expect ukuthi abantwana bethu bazothola iziyalo endlini yenkosi nathi siqedise emakhaya yana umzali ekhaya
ku-emphasize enkonzweni. Amen. Abathishela esikoleni sesinandi ngiyacabanga ukuthi nani lapha nikhona kuma department wenu lapha nikhona kukhona isimo esinofika ubone ukuthi yo lo mntana ngihlangene nenkinga yomuntu. Umzali wakhe u-expect ukuthi ayolungiswa esikoleni yena ufeyilile ukulungisa umntwana wakhe la ekhaya. Uthisha nenze lutho ngalo mntwana ngoba inkinga isemuva ekhaya njengomzali. Bazalwane ake sithathe umsebenzi wenkosi singawuthathi light kodwa manje ake siwuthathe ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Umzalwane uyinkinga umzalwane hawu umzalwane uyinkinga waye bayinkinga akafundisekanga xale ekhaya abazalwane thola isifundiso ekhaya yale ekhaya ukuze kuzokwenza ukuthi ubaba wethu umpostoli kube lula lapha ukuthi asiphe lemiyalo endlini yenkosi. Amen. Sanivana abazalwane uzweni egate lakho yini lena kuwe ekhona enhlizweni yakho onayo ngoba sometimes izinto ozizwayo sometimes ezingawulimaza umphefumulo wakho sibuye zimoshe nengqondo yakho ngoba uzwa izinto ongamelanga ukuthi uzizwe njengomntwana kaNkulunkulu. Basawule sisimisela ukuyobona uNkulunkulu asisimiselanga ukuphelela lapha. Amen. Ingakho umhlabeni ngelilanga ukuthi alifanele mo liyahaya eJerusalem. Amen bazalwane. Manje uzoba inkinga umzalwane okholela ukuphelela kule ndawo. Somthatha njengekholwa nje khona lesigodi. Amen. Khona ikholwa elalokhala ukuthi yena hayi uma nje sinayo inkonzweni semukele nje umnikelo wakhe simbonile ubane bekhona hayi konke kuhamba kahle. Usuzwile wenzani? Ingakho lenilanga izwi lenkosi lithi uthi umlobi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho Nkosi ukuze ngingoni kuwe. Wena ulondene enhlizweni yakho. Izipho eziyalo igcine kuwe ngaphakathi. Omunye aze akokobale hayi ngoba ekhula ilento kuye ngaphakathi ayidlile abamfunze yona. Ufunzweni iziphi yalo nazo kuwe ngaphakathi ziyakulimaza. Indlu yenkosi bazalwane ukuze ngelinye ilanga uIsrayeli ezowela eJordani wabiza uMoses ukuthi abatshele ukuthi lawa mazwi ongakhulumekini ningawathathi kancane awasiwa okudlala kodwa agcineni asigcina ukholo bazalwane senze njengokusho kwezwi. uNkulunkulu udinga abantu namhlanje abazoza kuye bathi Nkosi mina ngiyayifuna iyalo zakho. Umuntu ozothi Nkosi mina ngiyathanda ukuphathwa ngesakhe isandla. Uthi Nkosi sengibonile konke kuyenzeka kodwa mina okwami ungathi akukabonakala ngiyikho. Inkinga yakho iyodwa uyalwa ngapha uyalwe ngapha and abanye bakunikeza uku-right oku-wrong okucishe kube right okunjanjani konke wena uyakuthatha uyakugcina. No, bheka ukudla okudlayo ukudla kuphi ukudla nobani. Amen. Phela ngeke kube inkinga yabazalwane ngelinye ilanga seningibona nami ngihamba nabantu ababhema insangu la estradini angisho njalo. Akeke nisho ukuthi ufundisa umbatha nake ehamba nomatsangweni kuyothola nako omatsangweni bedlula lapha nabo umzalwane ufundisa konke ngiphakathi kwabo. Uhlobo lwabantu oziskima nabo uzothola ama-advice wrong uthola iyalo ezi-wrong kulabo bantu. Uhamba nobani uphila nobani uzwane egethini lakho lento izwayo ayingcolizini inkolo yakho. Inkolo bazalwane singayingcolisi inkolo esiphetheyo. Umthola umzalwane uyaphuza amanzi
hawu Nkosi yami angibonge nejuice namhlanje umthomzane uyaphakamisa uyaphuza amanzi ngebhodlela lebhiya hawu msalwane uphuza hayi amanzi mfundisi ngebhodlela lebhiya ufuna ukusikhulumisa kabi ufuna ukusihlebisa no bazana ke sicace nje ekholweni wethu ukuthi kahle kahle thina ziluphi uhlobo lapha eniyakhona bazane awusekutheni abantu ohamba nabo yiziphi yana bakupha zona asicophelele siqaphele bazalwane ukuthi esikuzwayo akunabo kuzoba usikhipha endlini yenkosi ibandla lenkosi leli uNkulunkulu ngeke avume bazalwane ukuthi namunye ashelele ingakho ngelilanga uthi uNkulunkulu niyoze niguge nginethwele nginetshethe amen usithwele bazalwane uNkulunkulu uthi siyoze sibe zimpahla sibe amaqhegukazi namaqhegu elokho esenthethe yena ehamba nathi because uyasikhathalela uma sizohlala bazalwane sigcine iyalo zakhe wenzani endlini yenkosi uyile igcinile wena ugcineni abanye bazalwane bahlala ekholweni ekhona hayi umzane wethu sikholwa naye hayi ini hayi wawugcine etheni konje uzumbize nomzalwane ngoba phela siyaphenduka thina imihla ngemihla ingathi iBhayibheli lithi onendodana unobufakazi samgcine khona phela wagcine ethi uyakholwa kanti khona abantu abakwazi kangcono ngaphandle umuzi umuntu ethi awusiyeke ngobani lokubethu bayakholwa engani siphuza nabo engani sihamba nabo imicimbi ini ebumnandini sikhulufa naye umzalwane wethu amen so bazalwane ke siqophelele ukuthi sihamba nobani iyana basinikeza zona siyasiphilisa yini amen bazalwane ayi ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane sometimes uyazi uma ukulendawo awunofika lana engathi ubungakhuluma usheshe uqhamuke amen ngoba manje uyoze ukhulume izinto ongamelanga uzikhulume amen so nami nginalokho bazalwane ukuthi indlu yenkosi lena bazalwane ibandla likaJesu leli and uJesu sidinga sibahle phambi kobuso bakhe ngibheka ngelilanga uma ngifunda iBhayibheli ngiyakayiquote abazali sisenkonzweni la ukuthi ngesikhathi uNoah akha umkhumbi lithi iBhayibheli wakhuluma uNkulunkulu wathi makabuyise izilwane zonke phakathi emkhunjini ububheka lezilwane kwakunezilwane bezidangerous ezinye bezidlana zodwa izilwane namhlanje azizwani uma ungayezula lapha esiqiwini uzothola nezilwane zicategorize bazalwane ukuthi lezi ngoba zingozi zivaleke zodwa ayihlangani nalezi but sibona emkhunjini bazalwane uNkulunkulu esekhulumile noNoah wathi makayiqoqe ayifake phakathi emkhunjini asitholanga ukuthi kwaba nomsindo phakathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehla bazalwane wawuprotect umkhumbi kaNoah obekuphakathi wathulisa konke umsindo ezilwaneni wavala imilomo engonyameni ukuthi singaboni impala ukuthi inyama yethu udla kwethu phakathi emkhunjini umkhumbi okhona lwesibuko bazalwane ibandla lenkosi lelesibuko senza ini phakathi endlini yenkosi wanomsindo okhona nifuna ukusihlebisa bazalwane nisikhulumise amanga afuna ukukhuluma amanga endlini yenkosi uzwane egethini lakho lento engena kuyihlale phakathi ingcolisa umoya wakho bese sithola usiqubhele thina abantu kwathuleke emkhunjini kwangathi akwenzakalanga lutho nje bengeke yini kuthuleke nase revelation namhlanje bengeke yini ukuthi kube nepeace ekhona kule ndawo sazi ukuthi siyaphi sisuka kuphi futhi sibhekephi ngoba phela endleleni kuyalibaleka bazalwane sifanele ukukhumbuzana ngalezi ndaba
ngesikhathi uMose ekhuphukele entabeni ukulanda imithetho elishumi lithi izwe inkosi bazalwane ngesikhathi ebuya uthola uIsrayeli usebhizi uyakhonza ithole abalibumbile uAaron ebemshiyile lapho ngomnengo nangokucasuka uMoses lithi iBhayibheli waphahlaza phansi ebephethe kuya nako kuNkulunkulu yini indaba bazalwane ngoba indlu yenkosi ngeke sijabule ngekho ojabula ubaba umpostoli wethu angeke ajabule bazalwane ekubeni singenzi kahle endlini yenkosi uNkulunkulu himself bazalwane ngeke ajabule nobani ngeke ajabule ebona amanyala emithakalo asho uDaniel ngemilanga endlini yenkosi asihlali bazalwane uma nisikhuluma igama lokukholwa ukuthi siyakholwa uma sikholwa bazalwane lento lena ake iphile kithi kube yinto esikhulumayo into esiyenzayo khona kuyenziwa iyalo usuyaliwe wenzani ke ngalezi yalo uyayisebenzisa yini ukuzokwazi ukuhlala phela yabo ziyamhlalisa umuntu bakithi ahlale kube mnandi amen bahlalo mama akuyabe imshado abahlala baze bedlule emhlabeni babeyaliwe emakhaya ukuthi emzini wophila kanjeni bahlala indlu yenkosi lena sihlele endlini yenkosi sithini iyalo zasendlini yenkosi uhleze nje wenzani ileli izwi bazalwane ekseni uNkulunkulu uthi angime la ngasendluleni phambili bengicela ngomoya nje wenkosi bazalwane uma umpostoli sekhona phakathi kwethu ezemle ndawo azosithandazela amen amen baba siyathandaza wayebuka umpostoli Paul ingathi wayekhona uDavid mayeyisho ukuthi ungahlala enkundleni yamakholotayo akunakinga ukuthi uthini kodwa bewuhleli kanye nabo wayebuka umpostoli Paul ekude But no try that nje nababe kuyonakala esibuyiphatha ukuthi njalo umngani wakho jwayelene nobani onjani abantu
abaningi baphuma emshadweni ngenxa yabangani. Jwayelana nomuntu wabone noma sekulimazela ifuture yakho. Jwayelana nomuntu onjalo. Jwayelana umngani wakho. Zwakala uDavid eqhubeka athi, count your blessings. Mayebhala uDavid njengoba umfundisi uMbatha kaDesho athi ngiyobe ngilokhu nginani niyoze nibe simpunga. uNkulunkulu akamdeli umuntu, uNkulunkulu akamlahli umuntu. Noma sewuhlalile nabo kodwa mawuthi wake up to your mind, uthi let me change the style of living. uNkulunkulu afela hambe nawo. Hambe sewuhamba noNkulunkulu uye kubali upheke uye kubali insisi ubali ibusisi uthi uyabheka uthi uNkulunkulu noma ngeke babambi ngesandla kodwa abantu engihlala nabo ngabantu abapositive, ngabantu befuture yami, ngabantu engithi mangihleli nabo siyaphambili. Sivala amehlo sesiyathandazela. Uthi omnye umfundisi ekhuluma ngendaba efana nalena uthi yekela ukuhotspots. Hotspots anento esi-wrong. Abantu okubona abantu bento yakho. Gcina sewuconnecte la connectwa khona. Ngithi la esontweni kune abantu lapha. Ngithi mangena evela kuqala ibhala ukuthi kutsha, mina ngikaze ngifake ikutsha la esontweni sibodwa kuvele ebhala efone ukuthi kutsha. Ikutsha kuyona ngigijime ngiyodilithi angifuni ikutsha leya amlayika engiyibhatharayo. Ile amlayika engayifaka izinto ezisilimazile yizinto ezayifumela sangena kithi sasizwa sahlala nathi sasilimaza. Asikho sothina kodwa uSathane esibehlulile waseletha abantu abangene ngathi bayasithanda bazovula umnyango ongafulwa. Nyango ongangeni muntu kwangena ngesango okungelona. Sesiyathandaza angikho sonke angiyona lento kodwa laba bantu engacabanga ukuthi ngoba sikhonza ndawonye kanti bangena baplantwa isitha ukuze bezodla umkholo wabo. Ngiyakuthandaza namhlanje nomuntu kodwa Nkosi mina ngifuna ukubaleka neyami inkolo. Kuthiwa baleka Joseph usemcala uJesu umphethe uHerod uyamfuna baleka yana eGibhithe lamazwi plan uba khona uhlobo lwabantu ojwayelene nalo. Kunabantu odinga babamba abafonabo noma wena close kangakanani ba-negative whatever abayikhuluma yi-negative. Standards. Sengathi ungasho lapho uthi namhla ngibuyele enkosini. Bengilimele mina. Namhla ngibuyele enkosini sengize mphila lempilo lezinto ziyakutraina ziyangidla namhla ngibuyele enkosini. As we are about to pray, let's close our eyes. Ngekho yini umuntu othi Nkosi mina ngizaluwe. Cela lo wakijime kuzombeka isandla masishane Nkosi. Wena bewazi yami impilo limele. Cela ubeke isandla kumdisho nje. Kwafuneka igate elirong mntaka balifulwa ngabuwe lafulwa isitha. Cela ubeke isandla kuwasho kanjalo. Ufuna ukubeka isandla. Nkosi busise mntaka baba. Ngekho yini omunye othi nansi yami impilo. Ngiyami lempilo. Funa ukuphathelwa nguwe Nkosi, mangingayiphathela yona mina izophela. God bless.